In fact awukaze wasebenza nomuntu ohluphayo, umuntu ohluphako straight hayi ukudlala. In fact uyabona mos ku production line la khona bengisebenza kwenye factory, sasebenza 24 hours. Yawazi umsebenzi we shift worker. So lo mjida lo beka driver I forklift yabo. So obvious uma drive forklift ile Spanish sokuthi vele umshini uzoproduce whatever. Then yonke lento le mele ithathwe i-forklift ithathe ihambise yabona izofika ku finish line, from finish line ithathe futhi imikisele la kunama truck khona. So lo mjida lo ndoda bathi ngakhuluma igama lakhe because lo mjida uyahlupha, lo mjida uyagwazana lo. Okay, so mbiza ukuthi uMabuda lo mjida lo. So this guy always makuholwa yabona le viki lelo ngama month end uyalova. Monday akabuye emsebenzini yabo, makabuya obvious uyawazi lapha abasebenzi labo ukuthi uthola ukuthi uyakhona ukugesa man lo muntu lona uyogula nini mawungavula ikhalenda so uyakhona ukumbona Mabuda uzogula Monday, uyophinda agule nini mangabe kune pay weekend Friday sikhola mhlambe Thursday obvious yamazi usibuda uzogula Friday. And futhi Monday mangabe kune long weekend maybe Monday kune long weekend Monday asingeni ngiyazi ukuthi obvious next week Wednesday uyagula uSibusiso. Ekusay lo mjida lo kuyenzeka ne ukuthi ahambe ne aye ku doctor yabo azigulisa u-doctor ambhukhe 3 days ashintshe le 3 days yena ayenze 5 days yabo. Mayifika le sick note imbuza hayi man Sibusiso musilena ngathi 3 days athi hayi 5 days yabo. Hayi mina ngibhale 5 days, now I'm trying to play nice yabo. Ngithatha after lapho kanti i-company yona before le sick note bayoyibhadala baqale iye ku nurse lo wasikune clinic angise company clinic. So le sick leave iqale iye le ku nurse clinic. But that might figure le sick leave unurse wavela wayibhala fraudulent la phezulu yabona ngeball pen. Sithathe sick leave sambe seyibhadala vele yabo. Asibeke. Hayi uSibusisa futhi ngempela abuye futhi ngeMonday. So lovile futhi ngeMonday aka report akenze next vela love nje. Makabuye abuye nenye sick note futhi yabo. Uthi ayibheka le sick note le hayi man the handwriting lena man. Why ngathi ifana ne handwriting kaSibusiso? And iSibusiso ke bekasenze ngeforklift yabo. La asebenza khona kunama container kubona nama container lawo kumele yena before alithatha ngeforklift kumele alisayine lapha yabo. So kumele abhale Sibusiso asayina lapha. So Sibusiso ngiyithathe lesi note ngibheke hayi man le sick leave le musle handwriting le kaSibusiso le bambhukhe how many days 3 days. Okay ngimbhale le 3 days le bayombhadala vele ngithathe ngimikisele kalo ka HR qale yondlula le ka nurse. Unurse avela ibhale fraudulent sick note. Hayi khona izwe mina sengibizwa ku HR hayi vusi yafuneka lana kunama sick note awu2 unurse wabambile lama sick note athi lo hayi ngikutshela ukuthi manje unurse manje so ya verify so ufonela uDr Vuma hayi uSibusiso ufikile ngelanga lesona but mina ngimnike 3 days. Sithi manje ngoba lana uSibusiso ubhale 8 days athi hayi mina ngibhukha abantu 2 days. Phinde ayenze inquiry acheke le sick note yes2 kuthi manje le sick note les2 athi doctor hayi template yami le but allo azange ngimbhukhe ngedate so akakase kuma records sikhomba ama records abantu abafikile but ngale yes2 le angiyazi le ma template yami. Hayi man sekwenze wa investigation lana kuthiwe angihambe ngiyochecka ukuthi kahlahle le handwriting lena kahlahle kanjani yabo ngoba handwriting le uDr Siyo yakhe vele. Ngihambe ngithi athi ngiyabheka man hayi man le material abacede kuyiproducer last week le signature le musifana exactly yakaSibusiso le signature le angilama product lawa vele bawa export bawayisa le overseas ane signature yabo. And manje ngiyabheka nale lana le handwriting le musifana exactly nale ticket libhalwe lapha. Uzokuthathwa le ticket vele lihambe lo attachwa lapha le sick note.
hayi le ndoda vele siyithele nge-hearing vele hayi vele bizwe le ndoda icharge vele ngikutshela ukuthi waqoshwa fired. Qaphelani madoda, mase sichecka lo muntu lona uthatha amalanga uhlala anema excuse ukuthi ufuna kuyapi in uhlala ngekho uyazigulisa wenzani. Uyabazi mara abasebenzi abahluphako hayi khona madoda yekani ukuhlupha emsebenzini. Ikhampani ikunikeza sick leave hayi ukuthi abuse. Uthi wena kodwa sesiyakwazi ukuthi ulova nini. Kodwa wena ngama Monday awungeni. Kodwa ngama pay weekend awungeni emsebenzini. Hayi khona yekelani lento le bafethu. Yekelani. Asisho ukuthi ningaguli. Ake nifana nami, mina ngiyakhona ngasebenza ikhampani mina 6 years angase ngagula. Ngikhumbula ngeclinic. 6 years yonke ngisebenza. Ngithi mangifika eclinic bathi ngine flu bathi hayi kufuneka bangineze alcohol flakes bathi ngihambe ngiyolala ngithi next ngiyahamba ngispan mina. Lento yokugula ngiyazi. Uthola umuntu uqeda ukucashwa jikijiki soyagula. Like ku-easy wena ukuthi vele ugule nje. Why? Hayi madoda. Asithatheni umsebenzi serious guys. Umsebenzi ubalekile guys. You can't just nje get sick anytime you wish. Hayi khona. Especially uma usebenza ku-production industry ukuthi vele nje you need to be there. Ikhampani idinga wena ukuthi usebenze. But when you decide ukuthi vele ulove nje anytime. Whereas ke uma ungareport vele uzlovela ulale. Guys. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibhodwe send a message to basebenzi uthi yekelane ekulova emsebenzini uthi mawuthola emsebenzini lokuyalova uvuloku letha ama sick leave emgunyati uthi you'll be caught and you'll be dismissed kesana kuyoba ngazuthi mhlambe uloyiwe because lento leyo akusindo le right lokho forge ama lethe ma sick note when yatiwa kosingelanga leso vele na kanjani yobulovile people can even predict ukuthi uyolova nini. I think it's a very good message lela isenda ebantwini guys elula khuluma ko futhi kuliqiniso lelikhulu kabi kunebantu imisebenzi abangayithatha serious mabangasasebenzi ngilaba bona khona ukuthi umsebenzi obaleke kangakanani ne kuskas kangakanani ngokuthi uthole. Do comment your thoughts down on the comment section. I'm signing out. Goodbye.